Céad bhína fáilte ag Páirc Hastings in seo, Páirc Mhic go Maigh Eo agus a bhfuil go na Bharraigh go Craobh Connacht an Craobh Connacht Peil agus na áirithe TG Caisleán siad an clufa ceanna sin in Chonnacht seo agus an lean bail Maigh Eo tuairteáid na Gaillimh. Tá dá an rééis se bheith a máirseáil hípla na Páirc in Chonnacht agus an tróna well bífor ach go bráil ar na bhuiach le múirí landrúm an óháidin ó tháinig buitin seo maidin in Nniuh. Tá dá réil faoi réad le hí man cóirice inisteacha iad raclaí go maith go an chlufa seo stoilm agus iad taobh suas le tamil an nuas inis. Maidin le Maigh Eo an faidan take siúd ná an leirin seo. Sgúil ab siúd ar Julia Chalawad-Kivich agus an dína lánchól. Lucy Wallace caithe dó, Nicola O'Malley an lánchól agus Ciarán Durkin atá caithe gan síomh a ceir. Ní lecholaí, Ciarán El Marcy caithe cúig, Danielle Codwell captain na fórne a lár buin agus Ella Brennan a caithe gan síomh a seach. Lár na Páirce a Hannah Reap agus an dhéanach le siúd tá Ciara White. Le hasaí an sin ag Maigh Eo tróna seo, Eva McDonald a caithe Saoirse Lally an da Slát agus Chelsea Doherty a caithe gan síomh a dó dhéag. An dína lán hosach ag Maigh Eo, Erin Murray caithe stídéag, Catherine O'Sullivan a caithe gan síomh a cardéag agus Sinead Welsh a caithe gan síomh a cúdéag. Ó an a bhíon. Hasta for in the Gaillimh is a goal of shoot Devon Gower and in the lawn cool grown Queen had those Ciarán Kate Garrity captain the four can see the cat. She Hannah Noon has gan see the Coog, Nicola Ward and Yacholi Lord and Shaneen Trill a can see if it is shaft. The Law on the Páirc, Louise Nicky Ward and Louise Ward, August Shuon Devley, Bertus Kilkenny, Colin Clumbedden. Olivia Divley a caithe gan síomh dé, Kate Thompson a caithe gan síomh híine go a da Slát agus Alvin Deveran gus am coinnear óchasí chuasan sin gimmers go croci chilbh codanis vid a dóiag Lindsay Noon trídeag Roisin Leonard cardéag agus Kate Slavin cúdeag agus Beckham láncholaí Ciarán Lynchí is níomháin an sin agus Héilí Cóiric go dainehá i chéile. Réitear am an sin neisligioch an réitear seo John Island isligioch réitiar le túsa chuir leis an glufa seo began ní slochta beidir an híon nach lá cáú me ní slochta níróid caiteisteach an sin agus Maigh Eo gáil in Jonsaíocht an in Jonsaí sin leabhiste suas fáte leis an na Gaillimh réitear ar ága me gas éin isteach an níorthóid seo dal an scéal ní léon chlár scór in seán tróna seo ní léon chlog in seán nátá agus siad a clufa ceannis Peil na man TG Caid Craobh chuige Connacht an clufa ceannis fi cúig. Tá Gaillimh gimmert le bhfuil se gimmar le cóna í steachar rá tras na Páirc tá an rísin tá se bháiste mhóranis in seo agus tuile mór damata i tíocht agus an íorthaid mo lá na Páirc. Gaillimh fós a gáil in Jonsaí steach go dtíon dhéana cearcha cúg méadar bhfuil teach go dtí Louise Ward Machanus go dtí Thompson Kate agus siar go dtí captain na fórne Kate Garrity. Kate Garrity leis an bhil builte núna cinn siúd go dtí Shalene Trill a Páirc a fáte leis go dtí Nicola Ward an Yacholaí Láid se gáil chun cín gote an núna go dtí an pasa a tíháil gan fáil ceán ná nach chuún an éireú le ganí seochan sticht a sin fáte leis Maigh Eo agus seocha ganimach le Maigh Eo agus Ciarán Durkin an foiin an fell leis sin agus seocha ganimach siar atá Maigh Eo gáil lá na bhuiide go dtí Lindsay Noon a bhí tíidir an lína lánchól tá sé nach lagannaí báistí in seo agus seocha gonne i siar go dtíon cúlbáide Gaillimh tíocht amach leis an íróid agus Julia bulamach an seo inis agus Maigh Eo gáil ána go duineachta sé tíarna héin gan Páirc gcónaí Louise Wallace a bhil na Peile Noon go dtí Nicola O'Malley a seocha gonneach inis agus tá sé Saoirse Lally band in da Slát builte go siúd
agus dí Ella Brennan ar chun cín pasanún in seo agus Maigh Eo gal siar leis an íortha agus sé tras na Páirc in seo leis an leanaí leis an bell tras na Páirc a hain si go dtí i Daniel Caldwell sinna an captain na fórne pasceart a dhéice go dtí Ciara White agus inis tá si ag Hannah Reap ranna híp an nún an sin go dtí Saoirse Lally agus fóstín sé a choláir na Páirc builte nún anythí bhfuil go fáil cinis fáilte ag Hannah Reap sinna ggéar na pelle fáilte go siúd isteach an líanaigh sí cáilte ceach mar sin chéantá cénig tá cumradaí Catherine O'Sullivan in sin Catherine O'Sullivan na bull na pelle fáil na pelle leis in sin Bertas Gaile timppla agus í sáí in sin agus seochaing Maigh Eo an dhéortha Jacob a gcónaí le tamalmáis agus tá sínis ag Saoirse Lally a bull an nún go dtí Evan McDonald tras na Páirc in seo go dtí Daniel Caldwell captain na fórne dhéortha deice í gáil chun cín pasta cíic in sin isteach go dtí an áite bhfuil an stúach ní chuúdaí na stúa mórsa go fi pelle na máta sí builte nún in seo go dtí Hannah Reap leis an dhéortha Ciarán is go dtí Ella Brennan in nún agus an dhéortha ag Maigh Eo a gcónaí agus í ag Saoirse Lally tití bhach becí saici builte nún an treice an go dtí Hannah Reap iníist agus seocha gní a gal isteach sin í Saoirse Lally beidir gúil seansa scór á sí plapaí fi róa cinní déna réiteir builte isteach sin fáilte láta sí cáilte ag Daniel Caldwell a defa a cumradaí ar eisí sin í Evan McDonald builte géibh isteachna sin seo go dtí Ciara White in siar go dtí Hannah Reap a gaile cosint chuile an híar go cosint in sin agus seocha gníis an álair go dtí Eva McDonald leis an bell agus ní le gaile is gaile lábhfuil an dhéortha le bag nach anúmid builte nún ar bhfuil go Ciara White fan siad fellile leis agus í gáilchan cín Ciara White sáín sin ag Nicola Ward ach an dhéortha le Maigh Eo a gcónaí isteach an stúa go te hen stúa mór ach tín se cúdas a bell na man builte nún an Chonis go dtí Daniel Caldwell a machchan is go dtí Ella Brennan leis an dhéortha builte nún a sin Tamalba gaile inis go dtí Catherine O'Sullivan a lán tasach agus tá sí Catherine O'Sullivan builtinis go dtí Hannah Reap leis pesta cíice siúd an álanis go dtí Ciara White a bull an seo go dtí Eva McDonald a tuairte leis go dtí White a tuairte nún an seo go dtí Caldwell sinní Daniel a dríola sí ní riala Caldwell a siar an seo go dtí Ciara White agus builte nún go dtí Ella Brennan an dhéortha Jacob a gcónaí go dtí Catherine O'Sullivan tá mó ar an dhéana cearcha cúg méadar an nún go dtí Saoirse Lally trasnanis go dtí Ella Brennan in íist agus siarta sé doráil tá sí Ciara White a bull steach sa spásan sin seocha go Maigh Eo in sin íist sí bailte Craobh agus fáilte leis agus tíon tarcíín sin ag silín le trill a bull an na pelle nún ar a bhfuil go fáil cinis agus lápagus suasa hálan sin tá Hannah nún builte nún cáiltin sin ag na Gaillimh fáilte leis a ríiste cup kicksaí an generator builte siar a cup an sin dí Hannah nún a chun cín he lár na Páirce Hannah nún go fáil leis an dhéortha builte nún a treiciúd Olivia Devlin Olivia gal chun cín inis bhfuil éana ciléin pasta go dtí Ava Davran Dabalmú Colin tá ag gimmerte go pelle mlaclí inis agus builte go siúd go dtí Silín trill a bull an seo go dtí Roisin Leonard ban chu a finne Roisin Leonard ach tá Maigh Eo a cosint agus a cosint go láidir anna fast tras an na Páirce in sin go dtí Siobhan Devlin agus Devlin a bull an nún an seo go dtí Louis Ward agus tá sin dhéortha leis le Nicola pasta ag Nicola sin machcha gaile gal na sin siar go dtí an captain Kate Geraghty gal chun cín Kate Geraghty fós agus an felta cínis go dtí Silín trill an fáile leis an seo tá Nicola Ward ní sin anna gal inéanaid builte machchan na sin íist agus bhíon dhéortha chuníhád ag Maigh Eo tá gaile chuine tínis Kate Geraghty ní réon scór fós aine agus bag na séanú méid caite builte a tíhile go fáil cinis ag Ava Davran agus nó gaile tíochta i ríis builte nún builte machchanis go dtí Siobhan Devlin go dtí Kate Thompson trastan seo go dtí Kate Geraghty machchanis go dtí Nicola Ward trastan na Páircin seo go dtí Olivia Devlin gal chun cín builte Olivia steach sa spás in sin bhfuil seans go ní anna de ben na Gaillimh fáilte Nicola Ward gal chun cín bhfuil fáiltíntar an níla deile an réiteil builte leis go dtí Kate
Kate Garrity past the kitchen with the Van La Park to fall into shoot the story and need generator until you are obviously looking at Maigh Eo over east to the Shohogan and Gold Body, Julia Galwakovich, Agus Julia Bull and the Pelemach. Machin agus seocha go míoga le go duine amach go lána páirtí Ciarán White when she lána páirtí bailach tá sí hir in lehéin go fád agus seocha go mío siar leis an belle siadar Gaillimh Bruce Wilson in Church an pasta í nó go dtí Ciarán White. Ciarán White trasna na páirtí hain sí leis an bell go dtí Daniel Cadwell pass lábh nó an seo go dtí Ava McDonald leis an bellinis McDonald at Hastel. McDonald go forward agus Leo Decky, we should get in pass over to she Daniel Cadwell in it, agus Cadwell Sonia Davin, Cadwell is a fellow Ciarán is getty, Ciarán is getty Ava McDonald is fellow agus Sheer Pisella Hein Sheerish getty and Van will live in the door, Lucy Wallace a bull pass trust and chuck getty and lawn toss off with a muller on the party, Catherine O'Sullivan. O'Sullivan a bull noon, and the people in the park is caught in Maigh Eo, the shuffle in Gaillimh, in Sean, passage stack and chug the hall and Fátharta Kate Slavin, getting in the skate with any lane past the Horta, and the shuffle in Gaillimh will chance at the gate score, and a need before the Reynolds, the shed the Macha, the Lehenish, the Olivia Devlin, Bolton on with the Kate Slavin it is, trust the park in Shaw, and Shiganshin, with the Davern, and the Bull, Bolton a hard, and Davern, Kerry Willie Conscion, with Oling with Shimu, with Kate 4 Kate don't see. If he agad sa Cluiche agus tá 8 mú méad caite agus in Conscion chuile mú níl clár maidin ná clog ná tada in seo Cluiche Ceannais is mór an áire sin Cluiche Ceannais Peil na man cúige Chonnacht Craobh Ceannais dáirí TG Ceathair agus ní hiigim ceafánach bhfuil chun John lob an náit an John da gan níon náit bhfuil in clog go beirich tá cíar seo Maigh Eo híar in le héin go fáirt agus fáil dín ban na Gaillimh tuair an níorthir an cíl dúir on Rachel the faculty John Islander Gaffrey Hogalas and not Harlan Fall and this time Tráchtaire again and stand here to give McHale the park ban we all got to be Daniel Cadwell at on thought that he got up in Ciarán College at Hastel the nation on here to good deal on the park Catherine Sullivan or Bull Catherine Sullivan and you heard what's actually Catherine Sullivan band law party we all she Hannah Reed to see it actually Ceannais East and you heard what's she in kilometer here in the hang of Fátharta Maigh Eo and the passing shot and no agus an all in the shop agus shochagin do anyone else that's the spots and Ciarán and the Fasca Joe is that Chelsea the Hearty she called to pick that Shilleen Trillinish on you heard to Devly a bull known to you Hannah noon passage that's the spots and Ciarán agus tashi is the Kate Slavin a Machata Kate Slavin and all will any claim pass the Hort Neil Tá Rachel will fall into Kate Slavin agus will kick serious down gonna Gaillimh the lína fi méidir agus cé hocus in Castlebar well be Nicola Ward no Roisin Leonard no better Olivia Devlin tá an muir respond go dír cenná to do Ciarán kick serious agus well ní lénig really hogeal and the thing is the nish lei hogeal agus van tá well hogeal soilm na Roisin Leonard ban chor finne When she done the hate score on Cluiche Oil, Cluiche Ceannais, Peil na man, Cúige Chonnacht. Bhfuil tá an orda go banning si go má, seo tá si go má nach cholí na bhil an gig Ciarán roin 6 is go ach Roisin Leonard leis pointe sin agus pointe ag na Gaillimh inis go léon scór ag Maigh Eo agus tá hartar denúméid go le bailí seo denúméid agus 7 agus pointe sin ag na Gaillimh. Cymach Torquay agus seo ag Gaillimh tá fáiltí sin hallan sin ban the Gaillimh kick Ciarán agus a sí builteach deas spás in iscudí Kate Thompson is born na Tráchtaire na Cathair machata Gaillimh dal an scéil Kate Thompson a fáil leis dís go Olivia Devlin a tastal Olivia go dtí an Circle builteach deas just spás go dtí Shilleen Trill a machana sí de hain sin is gan í fáte ag Alva Davern a macha hain sin bhfuil bháin le tá rí laci tá sína sig Olivia Devlin trust na party the Kate Thompson and noon piece of gal hain sin gan sin go dtí Nicola Ward and passanúna Nicola Ward go dtí Siobhan Devlin ní ach Louis Ward agus
Ceannais Gaillimh in Siachta sin here well sheer the sin galu medal in sich pot Davern Sáin sin bulte godi sin trill Trastan chugadi Delvish Olivia stechan chugadi Caisleán bulte Caisleán Tráchtaire bulte Caisleán agus Sáin Conchon godu agus Fóril is fan an score Peter Morn Gaillimh an ein score fós Maigh Eo agus kickoff is on the whole body we all Julie Gá Wakevich agus í Portu den hín passahort nach ní lénekte ein passahort chollin na kunni chollin na Sáin Gaillimh brúsósar bon pass mar sin ein bulte kan an nach ontor Ciarán White in sin Ciarán el Marcy hier in the pelota sin sé Ciarán White Siar gedi in cool body iste sin Gaillimh an ta sé banti ta chance golle me goed bo we han nog goed answer goal sin na Gaillimh after she had it last on was Olivia Devley well Emachin was Trohelle Fien Maigh Eo well bekoel we gaan aan Hansen golle we aan nog dan kikamaach bultinish call Cluiche agus mo Lorna Parkinson ban agus captain Gaillimh gal in throw Kate Garrity after Liverpool callte na Gaillimh agus Eo ticht the McHale kick Ciarán sin with Ciarán Durkin all the well gone forward Portu den hín passahort Caisleán sheer tan pasta ki Ciarán sinike agus Ciarán Durkin on to Ashin Choi Castlebar machen is gelogen na godinach ta sit hier en heen go fort fós bulte noon en chugadi Elle Brennan gear vet sich lamach Elle schon hier hot she saw nie after she bulte machen check die Lorna Park Portugal in the throw and he fought Ashin Choi ge Sean Devley a bolon di Davern deel dummies bulte noon a kinnish die Thompson titan en hier hot Thompson nog trieke is fought daar hoor ik bulte aan aardeke dan muire brand met die ganchen so le mulchimu pashimu gesel voorreden so hila on green ja on hier hot sin go le Gaillimh ta koorden grich is geide well dan check ba freshen le Gaillimh ta ho grich is geide en je tuske het na hier en grich heen nog en brand met een ratige is go say ratige loskus le Gaillimh ta on sakapata on grich geide kick TV in the tongue on the Gaillimh Holland to well go fort in Warner Green score in the all Yakaba half inch the shuffle gnet Maurice sin the Kate Garrity with the ene bo Eliana Gaillimh go fort car Ciarán Lynchi agus Brona Quinn sin wait agus an cool body Eliana Gaillimh go fort ton you heard the Ashin Chile Gaillimh Shalina Trill agus ha bolon chugadi Kate Thompson Trasna di Sean Devley noon piece of bagal in chugadi Nicola Ward ka Kinter bagal stach we up he had an finished dishes down on had the Maigh ta she trill a bolle noon and chugadi Davern a machen is hein sin she ganja is agus ta she fucking Kate Thompson Trasna Parkins Kate Thompson is on hier hug gudi Nicola Ward the Ward a bull stechan Sean is bull fatig Ward noch bull fatig in na dide agus bull the seer the kick seer on gun the Gaillimh Cluiche tastan in job in Clugstoy stoppy in Sean you don't go will force on Richard a kind le ban we all will she le carta we kinal the key to all which she's heart in the back must in the back he will nie vai man nie le harta to kiach ta tikuri nie hanem agus tá ní me cínte bhfuil clog stoppa ag nó nach bhfuil níach me cúsos an lábh na chóra tá mu de tanistecha fug nó mé déag le bailach ríd an géideag an Cluiche Peil na man TG Ceir Cluiche Chonnacht Peil hínsir agus ní leine rá scór rá chúlí na Gaillimh gon scóra beag Maigh Eo agus kick-síran sin na Gaillimh seansa go ban bhar na bhéadú go dtí trí chúlín a had the gimmert le cór na gí na sa bhí na gíán bí Gian tamil agus tamil nach míon agus sin mar atá kick-sír agus Roisin Leonard gal atóid gal hínseo Roisin Leonard te breanhfuil in spireach builte Roisin Leonard brean si go muil si go maith agus an muir a breanhfuil i chéad tá sí sin ar an ceapintá ar an agus sin in tríú chúlín ag na Gaillimh trí chúlín dan ein scór ag Maigh Eo fós Maigh Eo gimmert a gunine na gí kickoff builte ag go Akavich amach Lorna Park fáte a Gaillimh muin sin ríist a go go duine agus Kate Garrity a bull steach sa spás in is agus istihinn sin pass Trasna Park drill and shit can nach Trasna mat Ciarán she har bar shit art chúlín ar fad in sin nig na Gaillimh doilem ní me cínte bí Sean Devley foi ach tá she had Trasna she had chúlín den scóra be ag Maigh Eo fós í chamach ríist
But go on the pot keeper to the show, Bertus Gaillimh, and the Nakabanish, he fought Louis de Glaward, the Kate Thompson, the Stachan Chonish, the Lacholi Nicola Ward, the Machadish, the Hunches, the Shiganchin, the Rollo good dinner, Mach, Piece of Galinish, Mach, Olivia Devley, Trust the pot, the Kate Thompson, Nimmert. Because he bought a share with the Sean Devley Noon and Chug, the Shilleen Trill, a bull and Noon and Chin with the Slavin, Kate Slavin, the Stats Boss Science Kate Slavin, Lish and Bell, the Mach and the Shirish with the Trill, Trust and the Parkinish with the Kate Thompson, Noon piece of Gully, Indian Taki Machanish, because Nicola Ward and Bell, Nicola Ward, a bull and Noon with the Olivia Devley. National John, the one Elnagity, and Nicola Ward, Tommy Happing, Nicola for the Queen's Brush and a ball, if I take Kate Thompson, Holly Gleon Hall, the Shidnish, here with Gabriel Stack, Lady Kelly, Nietzsche is going to have the Maigh to Colony hearing, Maigh Eo, Shohogun, Nicola Ward, you heard to kiss that should make a chance to didn't show, and you heard calling the guy, you have a chance for Suckup, and Machadish the Hinshinish, Olivia Devley, but to go hard like a show, Danny Shigum, so good Shigama, shot, touching him, had it last lunch and Cookie in the Gaillimh, August going to score force, Maigh Eo, was kick you on, and McHale, kick you on, a Mach of his own, Gun Full Body, Julia, Go Wallach, because he rated in Concha, or at a T well in the 41 and she Concha, Imichio, Hosselina, was down the Gaillimh, and it's all young and she, well, but some of the rate of Mhic Gaillimh on fixation of Alsha, August, the law could have done things that he will go, we fault in the van the Gaillimh, Ciarán on the other team we're going to do more, we're all things on them, and she can the failure, and ye, be Roisin Leonard, the Togal, she is Togal Gontallo, the story. You can mini kick this to a shin, the bend them round the man, she got a 3 on Tala, Mon, she by 18 to carry them, after she had the car made her Mahon gold, but to go hall and you get she gets a chance to go and she, August L4A, if she's off Fátharta, near a Cluiche, August Fan and score, who in a guy, Gunning score force, Maigh Eo, August Madame, you ain't floor score, not had the Henchon Trelon shot. He come off the ball, make Kovalovich, she could see, you're going she. When she knew that Fossey, when she can't more hard, better than we get a ganchin, all in the Tiwelle, in his Bertel in the Craobh, Bannis Maigh Eo, on see if she banks the years, but the National Gaillimh Ciarán is going to be Bharraigh Quinn, a ball of trust in Chog with the pass more meter of steps Spórt and Plabon on Fell, Shochel and Gaillimh along in a good Danish. I have a Daver and Elchonkin, steps of Spórt, I ain't she ganchin, when she actually reached the Fell and she had a tall and yield. But the Stachan Chinnikin, Conchin could move Stoilum, would she move? Or she moved, said for real, the thought Conchin be Kate Slavin, Willie Conchin, I thought on Richard, Raw, Stoilum, or a fouled into the Station around the Gaillimh, Mavita, Kixir, Stachan, August. Kay Hocus and Concha, well, Roisin Leonard, the story Hocus and Concha, when she landed Sheo, who he know, gone the Gaillimh, I give it a Shungui. Agus Shochogin, Roisin Leonard, well to go Creanic, had it Tastal and Sheo Cooley, egg the Gaillimh shot, what Hastings, what Páirc and show, Caisleán the Bharraigh. Well, in my relative go on real Gaillimh and Bran and the Brats, which the shade into well in Luganish, Agus. Ben Maigh Eo and you on Riach the Gaillimh, what you see for the national joy, Davern, that's the spots of Tintagama, Ishtin, Ben Maigh Eo, Agus a McHale kick carrier, Cook made their hands on Learchin, Agus kick carrier, Cookitons, so you can be Roisin Leonard, Agus a McHale Concha, Olgal Freshin, Agus Lucy Wallace and you go on Chin, Marcarella, and you heard the McHale kick carrier, Cook made their chance in the Gaillimh, Cool. Kick carrier, Cook made their town. Agus Roisin Leonard le hí hógal. Denú méid a Jimmy agus leáma, well, nína méid go leach, like go méid denú méid an, go méid couple nú méid bresan. Shochogin, Roisin Leonard a bullish stachan sin, can an chunta a méle chól, cé a fasí fighting na Gaillimh, well, ticket can sin, need a generator, stoilum, ran tá dearga Maigh Eo in sin, but in the Caisleán,
Richard Scuddy, Scuddy Hogan, you met with Shaka Mioga, and good in this. Kira Durkin, and Alamatha, and Belta, she saw you took and she trusted, and Joy Machine was the other tech the Macho, when a good in Gira, and you put the land, Peter Nadola, the Hobagala, Lorna Porkinish, the Hosanchella, the Tamil, Hastings score, Hop, Shea Finty, and I score a burnt on Hushin Gamay, the Gaillimh, and you heard the Ashen Charlie, Erin Marie got to teach the gun to see it, but Chiniki, Hannah Reap, Hannah Reap, stop it, and you heard they go forward machine, you didn't fall into Sheer Hinchin, she gone chinish, the Kira White, August she had the national also there, here's the Nina Hain and she was shuffling in Yellow Brennan. Here, Lina Karen Cook Shakopain, we'll take it with the Kira White. Kira White is stuck with the Cardwell, Daniel Cardwell, and the Staffanish, and you heard the hood piece of a galette, she saw you, Bertrand the Gaillimh, and she was because Wilter Stas Spórt Catherine Sullivan, Catherine Sullivan she Catherine Sullivan saw you Ciarán Lynch Ken Peter News for you but no and Chonnacht we owe it no but the Fátharta in the Holland McHale the Gaillimh and you called to come machine in Ashland we owe it is where the one Ella Maigh Eo she gone to the Conwell Listen Bell Gaillimh Brumach pass Wilton known trust and Chuggy Catherine Sullivan attached to Catherine Sullivan it's real she Haney near real and she told you her decky go forward, she behind she listen bell. Agus she here in this tonight to host she the kid do the deal because she Kira Durkin and Lina Laura Park. You built the trust and China she and good Daniel Cardwell gave a star, Cardwell is listen bell. So she deal dummies at me and she ride up. In a Connacht, what's the stars of Spórt and past us. Tashina shake Hannah Reap got to teach the gun to see it. What's the noon and shot chance to score by the Ava McDonald, and you would Bucky gave McDonald, as she saw you, the one and share with you Cardwell is initially share with you on the part against the she Lucy Wallace, a Halcon Keenish, Lucy Wallace at Hastings. You heard that kid, what's the noon and check it with the Sinead Walsh attached to the Hanoon, Sinead Halcon Keen, and you heard they can go forward. Got to give slow more. Get the in the sheet, let she gone shot, past the Kinchineke with the Hannah Reap, Sonny. Get the in the sheet, I fall into that Hannah Reap, and then Rachel August, kick Ceannais, Maigh Eo, the chance to come, when she score, and hit there all his PhD no made. August, K. Hocus in Concho, while the Stoke could be Sinead Walsh, the Benny Hocus, and six here, she, Yakima Hainstrower. After the need of female no machine at Tashila he concha a whole girl. The brand went in split, could she down the head feet all go yo, built to go hard the cut on the brand with the gunch and Tashian and it last on the head feet take me yo, his three mid, but not hitting mid, August fit, August top point a long score. She feet a Gaillimh, point one, egg me yo, wanted man, you didn't score and chop. You heard down Argon TV, she dash it is, let me yo, kicks here at me yo. Was the Jan Gaillimh go forward and passed the Queen and track it like a shock of Ganish and Van will live in it. She did her Erin Marie stuck with the Catherine Sullivan all staff with the Maigh Eo and she with the Hannah Reap finish. Well to know like Hannah Reap and she with the and Van will live in it. She did you put a hall and you can cast and she can make it. August Ed for real Erin Marie Willie Conchen Achashima week. Kick him off of his own good Devil and Gower. Croaky kill with cut the freshen. Supported the Nigine pass over to Tachol, going to talk here, past the Pino with the Kate Garrity, Captain in the Forney, Kate Garrity, Jacklamachish, Mission Bell, Kuna Tastel Wahat, and Kuna, Portic issue, the Ceannais Lynchy, Bandy Bana, Bullet Traston, with the Brona Quinn, what's in your piece of a gal noon, Agashaka and Gaillimh, and Ciannais, sugar shoe on debris. Near her took you sauce and chug with the Stu more, Shasta Spórt, the Leonard, Fortilashe, and Sinead Leonard, Shasta Spórt and Chimpishton was, the other one throw Bertus Maigh Eo, Fairbanas Caisleán, she is the middle whole chance of whole bedded, that she Banas Caisleán sheet, kicks here at Tastel, Devley, Olivia, will take a shoot, and Toshin had a Draston, that's Shaw, Erin was the brand with Toshi, fashion had a Draston, Hooley Nishin on Richard, Gera Guduri, Cole, Yaisha Stark, Gavan. The Gaillimh after she Caisleán, agus tá an Siceamach tóki ag gohala bit Kivich agus Seachogin Maigh Eo in the Sugarlinjansi. Seachgúlin in Icon at on. Seachogin Maigh Eo agus an fella cup shoot. Well to Ciarán Shakop agus say the Gary Hebrew Mach og in good dinner. Tá she Cardwell, she Daniel Cardwell and the
Tuí bhain treige agus í inis sé Ciarán White a chun cín pass an shot gotí Ava McDonald Moon gotí Hannah Reeves she ball noon piece of bagala gotí Erin Murray is this líne Erin Murray foil pass steach nach áhfuil san next sé an Lynchi an up with the fátín a céhí a chuntar dear an nó bí sé a bhí an well den gan hí an nach Brona Quinn agus seach gan Gaillimh is agus Davern tan í hula Davern Kickoff and cheese steach spása country túras New York and John Peil agus tá sí grú te den go bhí Caisleán na fannach go gan ní go déine hánig agus seach gan amach le Maigh Eo taiste le in seo sinní Lucy Wallace a bol sin siar hain si tá sí Tití Catherine Sullivan tá sí fáte leise Bertas Gaillimh hí tá sí sáí tá gan siar an íróid gotí Ciara Durkin is tá níróid siarpí a bagala in seo tá Gaillimh go anmhrú tras na páin se gáin gotí Lucy Wallace a bol nún seo Daniel Caldwell of sa Peil Daniel Caldwell a taistil Daniel Caldwell in is on the podcast so when you one elu quarter the gine and pass a hurt sheer hain she in shin because in year is but to sheer and chug the Ella Brennan is that's boss and shop agus shop when we all the Hannah Reed potential she saw ni but to make a try with the Caldwell is in bell quarter the he telling you they can pass a hurt to shearing is a market the Ciarán White and Ciarán White attached Siarán is hain sin gotí Daniel Caldwell Kick tras na páirce de tíhfuil go fáil ceint sin cánseo agan tí lína gúine sí iste hin cánseo tá sí chun iste ag anna bud tínta ag Maigh Eo bhíon tá le háíide chun pass na fréochaíoch bin sí iste hí gus seach Maigh Eo Dear an síala asís tá rih le ama hastáh scóra le mohab le stóidim agus tá níor de leis le Lucy Wallace a bol Ciarán is gní long holí na O'Malley trasna gotí Ava McDonald taiste le anú mé chéine agus le ama seach cúlí na Gaillimh cúlí na bháinnig Maigh Eo hí ra Gaillimh gimar le córna go hí sa géine nach tú sin sena túda go chéanana tá sin is ag O'Malley le sa Peil Nicola himar Ciarán na siríis gotí Lucy Wallace is sa Peil is ar chun cín She banked in Lucy Wallace and she actually said Gaillimh needs security net. Machine would have wanted to give McDonald with Hannah Reed gets her through on the Gaillimh passes that's the spot and she needs to go gloating see for today and try Ciarán White a bullish that's the spot in shin ta shiste in shin shot a full by the whole but to let the down in shin Erin Murray agus had it test on the dog cooling Maigh Eo being tall is the Gaillimh in shin is doyle me chance the full like ach hog she a point kick him off the toggle the gower good she in concha bullet she trust and shy gotí Shireen trill a bol Ciarán is gotí Ceannais Lynchi trust na páirce in sin gotí Brona Quinn agus seach agin mach le Gaillimh go legan go duine is stoi maidí le ban pass a hurt chuine anada Quinn nach tá níorhuid mar sin grútineis in sin agus siúmán Devlí in sin a bula an nún tíhfuil go fáchtí Hannah nún in is Gaillimh go legan go duine gotí Devlí Olivia Devlí siar hain si is gotí Driffer agus sinní Siúán leis gotí Olivia a gotí Nicola Ward Tráchtaire go bar héile a glob céanna Nicola Ward a bula steach gotí Kate Garrity go seach gan is Davern builte go hard steach mé le cholín sin agus anna cholín bhain sin Nicola Ward agus tá Gaillimh inis de 8 cholín ag Maigh Eo agus ceithú le tám léir club tám sa ní fanta chúg second when you buine an stoi tá an tí ceach an gotis na fréochaí bhfuil tí siar sin ní na generator agus is tí TV natá an na Gaillimh agus siar a hain siad leis sé gáin sin is le an club stoppaí couple min mar an nuir na ramsa go tí second dé chuir an nám inis seach an Gaillimh linnean si bhfuil bháin eile ní chuir deacabe ein seo agus sí ag Olivia Devlí mi si leis an Peil fan si leis a Peil
tá sí stéir níine tríhéidir déag má chain sinna sé ríist buinn sí amach go dtí selín trill a bula amach pí begalis agus tá sí muhann sin ag siúán Domhnaigh resin seo go dtí na Killaward a bula nún go dtí Louis Ward builte go háisteach mé a chóil an muide beanna bfuid gan sin tá sin nasna freisin hána cholín eile ag na Gaillimh in sin agus bí hanna nún fu in gan sin agus pinteile sin ní gúí nach chláán na scóran se cup rá cholín agus sinna an buineán agus ní bhéon fi Caisleán sa géide nó méid head an amach bhíon clog stopí lo dhégan réitir ach níl clog na headán le headastoppa ach mar sin éon sin martá. Tá na fórne ghil chun strúmí festis tá ámasreitein glufa ceannis chuige Connacht Peil na mBan glufa ceannis sin tá rí DG Gail agus an scór áma in seo. Gaile ní buinte Maigh Eo gáfuinte be muidir éis góid an dar le. Chlufa áil glufa ceannis Peil na mBan chuige Connacht. Bhfuil an orda go beaní tí go má seo tá sí go má nach cholína bhil an gig síirní roiin sixí áil glufa ceannis Peil na mBan chuige Connacht. Bhfuil an orda go beaní tí go má seo tá sí go má nach cholína bhil an gig síirní roiin sixí san is agus istihinn sin pas tras na Páirc go dríal an siad cánach ar drastan má tá Ciarán tá sí ar bar sin ard cholín ar fad in sin níhol cáilteigh na Gaillimh chun seans fósa go machar ríiste hain sin níos Olivia Devlin builte go háda go siúil breann sí gom sa gúil sí go má seo tá sí go má head breanú ar in spiach gúil sí ná chéad fínteáil go Maigh builte go háda go tá na muide breanú ar gan sin tá Ciarán head drastan sé chéad fínte sí banna Gaillimh síte agus tí sír tastal Devlin Olivia builte go siúil an tá sin ar drastan seo ar inú sa breanú tá sí feisneid go bolasteach sa spás in sin tá síiste in sin ag seanse chóba an chóbuilte le na dána in sin ag Erin Murray agus had Ward a bolasteach go dtí céad i Garrity go seo gan inis Davran builte go háisteach mé a cholín sin agus anna cholín bháte go dtí Louis Ward builte go háisteach mé a chól an muide beanna bfuid gan sin tá sin ar drastan freisin anna cholín eile ag
Ladies and gentlemen, will you please welcome Maigh Eo back onto the pitch. Páirc Ascadí, Páirc McHale, Páirc Hastings, Páirc McHale and Chonnacht down the Maram, with really two seconds. Listen, Gaillimh on Cluiche, Cluiche, Ceannais, Peil na mBan, the good Chonnacht, Gaillimh agus Maigh Eo, Rina Shinch, the Rick DJ Cargus, Nikim Gully and Arrowhead in there and Nakafos, Maigh Eo, Gimmer la Corn the Guia, so Gaillimh Nish, agus on Riebag and Ines Lodge and Avi, Dusach a stack of her, which she can't even mean she on the Gaillimh, the Magomedic and Tron the Tráchtaire, Feckim with Care the Harlows, in Shaw. Gaillimh in the winter, Maigh Eo off winter. Agus an réiteoid John Island is stigach an níorthóid an siúd fin de chosa agus a réití le tús a chuil leis an dára le in seo agus an níorthóid gaiitisteach ag tús cuid leis le dára le blistí nuas an fáilte eisiig Maigh Eo a gailin in an siach an níorthóid cáilte go agus rucí sósan sin go má ag Louis Nicky Ward siar a hain sí leis an Belgian tras na Páircin seo hain siad inis agus tá sí ag Hananún Hananún a taiste le agus go éine be hín polarach Gaga Maigh tá sí goite go dtíon lína cearcha 2 méadar builtin sé go dtí Olivia Delvey ghalisteach agus í bantííach a bre síach gan na Gaillimh mar tá sí go mána go dá slát agus sinní Kate Thompson trasna hens Kate Thompson go dtí Nicky Ward go just was in the series that in the year 2 meters that's agus seach gan inis Gaillimh is Gercol mór an sin builteach mar sin héin go dtí Louis Nicky Ward agus trastan seo go dtí Nicky Ward trasna bhfuil bháin eilinn seo go dtí Brona Quinn inis agus an dhearthaí ag Brona Quinn in seo go dtí Thompson builteisteach ag Thompson ceán mór stecha mé le chúil hín ceán na sásta dánaí pocí machcha ag Cadwell agus an deacholí láir go Maigh Eo ag tuairt na Peile le heb builte siar an seice agus í bhaite eisice siar a hain sin na siríis go dtí Lucy Wallace siar ag gúlbáide agus gábhal civit seo glan amach agus Lucy Wallace a rístin is amach go dtí Ciara White Sir se lálí leis an díorthóid ar lár na Páirc, Sir se lálí a taistil. Por tú denna cín léon pas a thuairt, tá siar a hain sí leis an díorthóid an sin go dtí Ciarán Marcy agus replaces number 12 Chelsea Doherty. Chelsea Doherty mé go fáil agus tá Brí Hesin takeíteach. Number 10 Eva McDonald. Agus tá Eva McDonald héna mé go fáil tá ticsír an treing na Gaillimh má a lár na Páirc. Tí stu go lár na Páirc agus siar a hain sin leis i gán áirí sin seach an Gaillimh inis sem mó lár na Páirc an fellach siúd. Hestoch Opel dinne le bheith lein díorthóid aáil tá sí fáitin seo ban Kate Thompson an fáta sé beilech an sí chun dhéicin díorthóid éici go fáil tuí in sin éiciú agus Olivia Delvey Olivia Delvey ar eisian seo go dtí Hananún a ghalisteach Hananún a tuairt na Peile machchan seo Olivia Delvey ríist machchan seo bhfuil bháin eile go dtí Louis Ward Louis a bol siar an seo go dtí Nicky Ward agus Nicky Ward a sin bell agus fecinn sí banhall le héad glíhan an sin agus tá an feltaí nún an sin éiciú go dtí Chalín trill inis seach an Gaillimh eilisteach an sin i méal a chúil fáitin seo ag Róisín Linard ban an na chuntarteach tá ní chuid tá sé sin bhaid ag Maigh Eo mar sin héin agus seach an Gaillimh éis an áte hosadar agus tá sin ag Nicky Ward Nicky an pasta go dhéice bhui siad eisií siar go dtí Kate Thompson an all go dtí Olivia Delvey halchantín tá banna ruiad a go tín pas go Louis Nicky Ward tá sí Louis Nicky Ward pasta go siúd is dú cicamach a bhís an sinna be Nid an réiteoir nach cha agus an tá le Gaillimh sin ná réad tá díorthóid eis le Kate Thompson builte siar an sé go dtí Nicky Ward Gaillimh halchantín a ríist Chalín trill a bolisteach an seo ceán mór a méle chúil ceán an na chuntarteach bristí nuas go sí fáte géanana níl an gúlbáide takeí amach dínta go maige an gúlbáide tá cic amach an go Maigh Eo agus anna oberdínta Julie gáilhhail Cluiche in sin agus cic amach a bheitán Yeshúd agus go Maigh Eo.
Hasha múr dámata bóstí na rí leá mainin seo, agus tá sé máiste sin titim go beag an na gcónaí, ceanna chuteach an trúman is tá níochaid bhfuil amach sin úta sí cáilte, a go sí fáilte leis ag Róisín Linard eilisteach út sí tarnaí in sin níl, níochaid leis an seo leis na Gaillimh, tá beanna de tíhail le héin a bheicití sin í dúirí beo hímpelach a seocha an Gaile i ggéir eilisteach ó gine go duine is tá sí is din sin ag Lindsay Noon leis a bell, gadínas Lindsay pestaí ag Lindsay Noon nach Lindsay Noon an díorthóid ach sí Kate Thompson in is builte Noon ag siúil í Sean Devlin go dtí Olivia Devlin alchan cín pesa an áil an seo go dtí Thompson leis a bell builte siúd pas trans na bogdaí Hannah Noon a eilisteach bhfuil chance scóraigh Hannah Noon tá sí go tíisteach céile córaigh bhfuilte tras na chúlaigh ceanna nach chuntadeach sí gníomh snéin híar sin ag siir se lealaí go bhí óga seach a gneamach le Maigh Eo ggéir bhfuil rinne go duine is amachchas san íorteach lána bhfuilte Noon an teaice go dtí Sharon L. Marcy a bol amach go dtí Daniel Codwell eile sí giicisteach sa spásan sin an tíomh líine nó sí amach a tíomh líine dínta go má híar sin ag man tá teacaí isteach sin sinna brí Hessian agus an íorthóid Jacob Maigh Eo isteach sa spás anna fes isteach sa spás an seo go dtí Éireann Murray a taistil go fóileach Shelín telling in the díotal íorthóid bainte ag Shelín in the díocht sí cáilte céint a fáil dínta bhean na Gaillimh kick amach bheitán gun na Gaillimh idir John Island agus hála tí bhfuil go fáil cílíon teacaí amach ina siríis fan an scór ní gúlín in a ráchúlín Gaile a méiteach an cín agus seocha gon Gaile agus an íorthóid in sin Jacob hála tí bhfuil go fáil cinis fáilte leis sin seo is it go rinne go duine ní réon Jacob lein pas úirtinis tá sí Kate Thompson tras na bogdaí Lindsay Noon builte go dtí Olivia Devlin taiste bhfuil éana cin pas a thuirt tugann sí isteach sa spásan sinna go dtí Lindsay Noon fáilte Lindsay fáilte leis ag Lindsay go tíiste gan na cúlaí leis go dtí Devlin mach a ríis duine go dtí Kate Thompson leis an bell Ciarán Kate Thompson go dtí Nicola Ward leis go dtí Olivia Devlin go dtí Noon le go dtí bhfuil go fáil cinis agus an íorthóid ag siúd agus sin is leis na Gaillimh ríis tú kick isteach sin tá stoilm ag siar gan na Gaillimh Róisín Linard tíocht amach le cáinte ó thógeal agus dóici sí an talaí nó tá an réiteúid isúla nó go máil ré deas agus ní réon defriad a spáine se go dtíidir creas an áitiúil chiic seo le thógeal agus Róisín Linard a bhfuil a thógeal a dog sí an talaín dog sí an lábhí brehan senis ceach bhfuil a roií an áiríide tá sí beganín amantí láidir agus amantí nach bhfuileach gan talla tá Róisín Linard le hí an chiicsaí seo thógeal gan na Gaillimh Róisín Linard sin an chéad faointe gan dáir leáil se chuganí gan talla bhfuilte ardaice tá na muide brenn muide chéile tá an cáin sin bhfuilte go glóteag heidir rastan agus cúlín fáte ag aice in sin é dethú cúlín ag na Gaillimh inis agus Róisín Linard a fuirí sinna chiiceach buite ag Julia Kowalkiewicz macha lá na Páircinn seo sé leis na Gaillimh Ward buite sechan seige go dtí Seánna Hines tá teacisteach deach sa spásain sin sin gan sin cána nach chuntaach heidir rastan builte ag Louis Ward an dá a cúlín gan na Gaillimh bhí an tá bhí seansa chúl níoch sí láchíisiil Julia Kowalkiewicz le hí chiiceach bhla i ríist cuairtúil duine cinint a tíhfuil a chuinn sin cáin bistú nuas fáte leis Maigh Eo mar snéin bhfuil kick go lob tá kick an na lehéin gan Páirc agus le hí thógeal tá Nicola O'Malley tuair an cíní mar níochan na Gaillimh ní chúla siad sa fada Nicola O'Malley leis an bell Pasta bhí Nicola O'Malley if sí héidir leisí tá sí galchan cíineis tá sí 10 stopínseach tá ní chuidirine sé Daniel Codwell isteach sa spásain siad in sin go dtí an bheanhanna isteach a bini brí heisin a bula amach an seo it bheanna a slás tíir se lealaí gaile cosintin sin inis ach tá ní chuid ag Maigh Eo i mthór na Páircinnis tá sí Ciara White tras na Páircinn seo go dtí Sharon L. Marcy leis an bell builte lístice go dtí Ciara White Maigh Eo has tín scór bhop agus sí fáitinnis sé an bhean sa gúine sin Walsh
Sinead Welsh to keep pass noon, Sinead that's a spot pan and that chance to score and try Maigh Eo to go hard, that's a mail goal. Oh, what she might trust the Bangladesh a goal, to chance for St. John to kick him on the generator. Kicks here a mark, ooh, being tall a Gaillimh. Devil a gower, she a law was Welchy and fell, because Willie fell in my trustna, Agus and tall a Gaillimh, we should allow no shock of the market, Hogan a good then in the sugars, Louis Nicky Ward and Louis Ward and Bell. He built a noon, a kinshoggy, is Shuvan Devly, Alcon Keenish, Devly is in your hodeki, noon, joggity, Roisin Leonard, attacking Macalarn, Páirc, Rashkity, ban the Gaillimh Editala in shop. Agus an Wickham with Carton shot, Erin Murray, and she is there, Maul, and she's there, Domhnaigh, Agus, well, you'll rate it all the that the fire, the Cluiche tested, or van the Gaillimh, here white. Well, Mistum when you smuna tada le just with the Evian, the kick series Gaillimh Malorna Páirc, Erenus, Agus. Hocus kick series, Roisin Leonard, that's you wad the macher, and you walk on the Roisin is a gone shot, the Sheen is Hannah Noon and past Hockey. Hannah Noon got to the Nina Carr, Coog Mater. Hannah Noon gefolgd, die Nina is again pass over to she heen, het heel dummy staan past Hockey stegen Chineke, die Chonnacht Heinz, mag die Lindsay Noon, Lishin Bell, Lindsay Noon op alle trasten is, zag ook in het ogen goed dan, ogen goed dinner, en ik zie. Beter de steen show, ik noem de steen meer goede, wat chance goedje, wat ze gehaardje, wat ze kreenje had in het dan Hannah Noon, lesson beetje sin, Chonnacht is wel goed idee, ik laat ons score, ik de Gaillimh is, ik is goed in het al, ik Maigh Eo, General McHale, Katje Bagnaxon, Darlijn show, Chicken Mark Pulting, Julia, Kawalkovic, al die willen gaan varken hier, goed kaltje die is, routine in de Gaillimh, we de wanelle, agus shock ook in de shit, agus zie Lindsay Noon, alle sterken show, een goed dinner kick. Het had blokcultuur kon kan McHale kick jaar koegmeter sin marata agus kick jaar koegmeter we saw agus Roisin Leonard stoi agus McHale kan a hogel fashion is dan kan gunnin a gui agus ni kan seskus a downy dat had mar sin let hogel lacha ta sig let trial enus de bede gunnin no chi garity fe kemet kedin in Chile gan ari shop Ciarán Chile bass agus tá sí builte nónan sé ach go dtí Louis Nicky Ward tá gáil chun cíine pasta cíigi sú go dtí le Roisin Leonard de díiste leis go dtí Devly Olivia Steach a spáin Olivia leis an Peil gaiile chun cíine sé díiste an pasta ú a bhór sin nach bíidir a brú rúmpa agus tí amachchatá go a Maigh Eo tá le Maigh Eo sin na réide mar níomhar sin go mátá ní chuid leis seo le Maigh Eo agus í leis le a bríhe sin a bhla an nún tháinig isteachach ú Gaillimh se fáil dínta acab in sin kick siar le tá go Maigh Eo agus Catherine O'Sullivan, Ciarán Catherine O'Sullivan leis an níorthid bhí sí leis an fel tá sí an pasta cí mar sin héin tá sí fáilte leis go bóganna go duine is buas bhile hab scór kick mhór tras na Páirc ceann anna bhá anna fas go deo a tras na Páirc go dtí Ciarán Durkin a gáil chun cíneach tá sí sáinní in sin an níorthid go fáil amach sin dtí Hannah Reap leis an Bell nún a haint Hannah leis an níorthid agus pasta cí go dtí Daniel Caldwell captain na fórne is deach sa spásach an sin cáin ceann mór míteach isteach a méle chúil ceann anna chuntarteach bestúna was an sin tá kick héad ceann a dead an réiteoir tháinig Dinne gona coolí hebí Domhnaigh Quinn a bhí an trasna agus bhfuil sí sa dreamí is dóilm tá an réiteoir ará tá cuara tuí cicéad chutáin a go Maigh Eo agus túir sé seo cinál misne hoban na réide agus tá an réiteoir is scríomh síos níos am ceappa cinntaí leis an cicéadce ach tá cicéadce le tógeal a réanas agus sí Erin Murray ó hócasí. Bhil sí ná na bhar na leidú tá dó dhé go naid a dó Sinead Welsh ó hócasí. Sinead Welsh agus gáhar Sinead Welsh bhil sí ná an cool charmsú builte tá séiste a gól cool ag Maigh Eo agus í héad scór sa dáile cool ach op hína dóis tína mé dé caite agus sa lochtaach do Maigh Eo sásta go máile sin hína dó a chlár na scór náide dó dhé gotá ag gaiile lethar na huire
agus I Hiicamach tócaí an sin agus seochagan Gaillimh se Gaillimach níos in dhearúdig Siúan Divney steach sa spás hain sin se gáin go dtí Louis Little Ward I leis an seo go dtí Hananún a bula Ciarán sin agus seochagan inis Olivia Devlin a lá na Páirc tá Olivia leis an bell a taistilethe ahógaí mór a fada Olivia Devlin go dtí an lín 5 méadar Pasbag bíide chuáin sí leisí fan sí leisí tá sí sáinní cha sí Gaillimach Maigh Eo agus seochagan Gaillimh inis Ciarán hain sin leis an gáin áí sin bhfuil éana go blain passaúr trasna tá sí Louis Little Ward I leis an seo go dtí Nicola tá taistilethe inis pas go dtí Siúan Devlin agus an dhearútaí nún an teige tíoch fáte leis an seo mar lénig linsí nún a gáilisteach an seo dhearúdic go fóil bhfuil éana léon passaúr tá hain sí go dtí Nicola Ward amach písa ba Gaillimh go dtí Hananún amach bhuiid bháin eile go dtí Louis Ward leis an dhearúd be sí sáiníonn seach tá sí díal dumíos head a chéile tá an dhearúdic builte nún an sinnice Roisin Leonard leis an bell nó bí Davr in atá well Roisin Leonard is dóilm builte nún I písa ba Gaillimh fáte leis an seo ag Chonnacht an hir bandúdal na agus í an dhearútaí cin sin agus í fáte leis an seo ag Lindsay nún leis an bell Lindsay nún go híisiil Nicola Ward ach tá sí go dtí Hananún a bula nún go dtí Brona Quinn a nún písa ba Gaillimh leis an gáin sin so Olivia Devlin taiste le hennis a chuil Joan tíomhlína tá siad go sin passasteach sa spás sin tá kicksaíir an na Gaillimh le dáta an fáiltínta sin trill agus kicksaíir tá anisteach agus tá an substitution on the Galway team. Number 13 Lindsay Noon is replaced by number 28 Eva Noon. Lindsay Noon I gimach gon fáilt agus tá Zuffer Eva is isteach in a hard siúd a Páirc kicksaíir tá an Roisin Leonard tí mo go nína 5 méadar na mar sin agus Roisin Leonard réití leon cáin seo thógeal an bharna I bhéadú go dtí och gúlín chuganí Roisin Leonard Roisin Leonard a tíbíthe go na coilí agus fóí le tá ceán áí sin chuide agus fan an scór Gaillimh rá chúlín dé Maigh Eo cúl agus rá chúlín Séanú mé dé caiite Hiicamach bhfuilte ag gúlbáid a dúí ceannecha mé ríiste gábhal Cluiche agus sean níomhid leis le Maigh Eo iad a go lehaine go dunis bhfuilte a go seo bítí na Siúr Lally a bolúnún a chihile go fáil cá bhrúach a thup mar sin héin a níomhid grúte leis an seo ag na Gaillimh nuhail níl tá sí leis le Maigh Eo ríis kicksaíir a cup a mó lá na Páirc sin I definin se Géirí hógal builte nún an teachú go dtí Ciarán White leis an bell Ciarán White a himar tír in seo go dtí Sharon al Marcy steach sa spásach in sin in cáin sin nach burt go na Gaillimh annach ní léana go bhealpaí sos mar sin nééis nílann sé opdíanta sin ag builte nún ag go dtí Ella Brennan seocha an Gaillimh go lehana go duine steach sa spás ein sin sé gáin sin is go dtí bí faní chealata tá teachíisteach bhfuil tá Gaillimh go linn an sírí steach sa spás ein sin leis an gáin áí sin agus an dhearúdig Eva Noon Maigh hain sí leis an gáin sin agus Roisin Leonard tras na Páirc hains Roisin leis an bell go dtí Louis Little Ward go dtí Olivia Devlin taiste lehead a sí díal dumís na dhearúdig ag burt trúr hímpelach ní annach níos fuite bhfuilte nún an teige go dtí Eva Noon hain sí frisin go dtí nún eile agus Hananún is agus nála si go léad chéad seach an Gaillimh go leon sisté mé chuil a bhfuil sean a cholann sé na Gaillimh le na dána tá ceán sin heidir drasnan bhíon tá Maigh Eo an sin ar a cúil eile ag na Gaillimh tá ceán sin chuile heidir drasnan agus cúlín eile gan na Gaillimh agus well an puinte sin. Substitution on the goal on the Maigh Eo's team. Number 19 Linda Hanley replaces number 9 Ciarán White. Ciarán tá heapin tá Gaillimh seo dinachú níl Maigh Eo tá din an tarú agus Ciarán White mí go fáil chum lá na Páirc tá níomh fáte leis an Gaillimh bhfuil le steach sa spás tá kicksaíir an seo dírecha de líine cearcha 2 méadar an seo cailín na Gaillimh tála buile trúm fáte in sinnéice agus
Ciarán. Gonna Gaillimh hína dós an cúig náide trídeag tá Gaillimh is. Náide trídeag hína cúig. Sin agus go bhfuil ach gúirí glána de na fórne. Agus ban na Gaillimh Coiléise go le an siúd stoppa go cloc mai altar sin in éideocht nach stoppa. Agus bhfuil cead in sa réitiúid an seo. Sin cant le ban Maigh Eo níl, sin cant éanaine tá Ciarán. Ní bheith anna rála céim bheanna tá gortaí Róisín Linner cheapain. Agus Róisín Linner go síimach go fáilt. Síimach go fáilt agus ní réana go bhíon Ciarán seo thógeal fáda réadús caiise go gear leis sin Ciarán seo agus sé anna sinna dhéana. Cead dhéana sin. Réitiúid a rag ó chulabhórt ceart, ní sé sásta fós. Gaillimh chuid danún isteach. Substitution on the goal with team number 14, Róisín Leonard, is replaced by number 13, Andrea Trill. Agus Andrea Trill, teach isteachis, with the three siúd le nimmer tasína sé ríist tá réitiúid a rag bhfuil Ciarán seo ag Maigh Eo. Agus tá Ciarán a le héin go fáil. Blood substitution, number 13 for 14 on the goal with side. Anna dí fulla tá Andrea Trill. Tá níomhid se go tin bailach fátear go dtíon cúlbáú chlán anna chuntaiteacha rinne sí go agus í an pasa chud go dtí Nicile O'Malley a bolasteach sa spás. Le dtíon takeí macha ríis Maigh Eo a go le inionsaí. Cicí bhega íseisteach sa spás an seo agus seo go inis. Ban tháinig isteach ar ball níomhid aice bhid a fí seach agus sinní bríthe sin isteach an seo go dtí Sinead Walsh amach an seo go dtí Ciara Durkin a bula siar an seo go dtí Sharon El Marcy builte isteach sa spás anna chuntar a méle chóil seansa chóil anna hábhail le gúlbáide agus a sin gníomn sin a ríist díocht amach séirní linsí anna chóilbáide í dever le gáhar anna hábhail dínta agus séirní linsí agus na Peil agus íteach í núna go dtí Olivia Devley séir a fáil leis ina sé ríist agus seochagann Gaillimh leis an díorthóid agus Olivia Devley gáil chun cín. Olivia Devley got to get Lorna Páirc, had Lorna Páirc a Jeantach, a tuirt na Peil lehan at a Hastings war a Ciarán agus seochagann Gaillimh a ríiste Gaillimh si Maigh Eo cossin gahanna bach beidir nach neibdach rudí mach an Craobh Gaillimh go duine tá díorthóid cáilte go bhfuil fáildín tá níla generated agus fáil amachatá Ciarán amachatá go Maigh Eo cossin Jeantach díntaigh Maigh Eo sin níl outfí sin. Sin teanna bhá go seochagann Ciarán tótí siar go dtíon cúlbáid a níl réitear sásta go in sin mar tína cuairí le lába agus dóilm go méidir ar an níor siad tá fada ón díorthóid sin hála agus tá Ciarán isteach brunta Ciarán réasca brunta na Gaillimh in seo inis agus well níl Róisín Linner an le í thógeal na bhfuil siad eisiad a báid níl. Agus tá Ciarán seo le tógeal ag na Gaillimh agus seansa go a bhfuil cúlín eile chun cín seo Maigh Eo le hop. Agus Olivia Devley sa dheochtas í. Builte Olivia Devley agus tá gáil sin go eile testan agus tá an bhar na méidínis tamlín eile. Sin agus go bhfuil go scór go múir a scór go bhfuil Chéile chuúlín déag a díon hamsa ó beidir go chuúlín déag atá na réanas seochagann an díorthóid amach an seo agus Maigh Eo Gaillimh sí bhaid amháin eile tá díorthóid pucí sosa seo ag bríthe sin agus Maigh Eo anna chuntairteach ceann mór isteach sa spás an seo ceann anna chuntairteach a chu glant amach an seo i ríiste na Gaillimh ó rinne go duine agus brona cuine díana go máin sin Olivia Devley leis an díorthóid. Olivia Devley nún an seo a hains Olivia Devley go dtí an bheanna tháinig isteach ar ball agus sinní Chonnacht níomhid cáilte go mar sin héin agus í pucí leis ag Maigh Eo i ríist an lántasach Catherine O'Sullivan tá hiar a chuláid ina Páirc Catherine Sullivan agus seochagann Catherine tá fada isteach sa spás sin cé fosí cáinte tá sí íimiiste sin ag bheanna Gaillimh brona cuin a bol amach an seo agus brona cuin a bol amach tamlín beag eile in seo bhfuil si angar go tíom líine tá réitear a bhfuil Ciarán gunna Gaillimh agus Ciarán atá céthóicií bhfuil
Dyna gonna coola here arnú here an sinna hogus an Ceannais seo. Agus feiceann mu linn cead íana siad. Antamach. Gaillimh is seo le líon sí bhfuil bháin eile tá Ciarán go a mthinn sin lá na Páirce. Cé hogus sí. Feiceann mu linn. Bheanna bhfuil agus dechrau ball Chonnacht a hogus sí stoilm. Chonnacht. Gaillimh dín á bhfuil. On the goal with team number 27, Eva Nicali replaces number 7, Charlene Trill. Charlene Trill in me, agus tuck each dechrau siúd Number na finií 12, Aoibhinn Davern is replaced by number 18, Leanne Keown. Leanne Keown tuck each dechrau má céanam gun Gaillimh í stoilm. Agus seo gun Gaillimh. An í chuid in Ciarán seo, go dtí Olivia Devlin, taiste lethe. Deas a spós go deas cicín an deas, ceann fes, ceann deas isteach sin agus í fáilte leis Ciarán seo ag hana nún. Deas a spós bhfuil bhún eile inis dí cáiltin sin sí leis mar sin hain le siúan sí lebla cáiltin sin ag Maigh Eo agus Maigh Eo tíocht amach. Éanú mé Diego scóráil Maigh Eo. Substitution on the Maigh Eo team. Tíocht in sé ríist. Domhnaigh McNulty is replaced with Catherine O'Sullivan. Tá séanú mé go Jacob inis agus an níorthú Jacob. Bhaine bháin eile náide ceardaigh le hína dó an scór. Seo gun Maigh Eo agus an níorthú Ciarán seo is sé Ciarán Almarsi, builte nún aici go dtí an lán cholaí, Nicola O'Malley. O'Malley go bula nún písa beag gailín seo. Cán mór míte hard an Gary Ónis dechat sin I meas go tosí atá réitir arágúil fáildínta Ciarán Lynchí kick siar amach atá go na Gaillimh agus Ciarán Lynchí hogus an cáinte builtanúna go dtí cumrad is lína lán chól Brona Quinn inis I tíocht amach agus níorthú tucaíach go dtí Olivia Devlin atá choláteir I báid margus an dúlathe pascilótis deas a spás an siúd go dtí bheanna hanig isteach ar báil sinna Eva Noon. Go nún a chosíine agus seachagin Chonnacht a gaile isteach sa spás a chuinn si an cáin chance scór beidir an seo ag an bheanna hanig ránú bheith chun Andrea Trill tá níorthú bantíar cáilte agus anabudínta ag Daniel Caldwell captain Maigh Eo agus a kick siar amach bruntar captain Maigh Eo agus seachagin amach le Maigh Eo ar an nún ar a tíhfuil go fáilt hain sin leis an gánáí sin. Seocha gniad taiste le habá runna go duine tá níorthúid a go fós ach tá híon takeíach an sé ríis ní túiscistí na muí agus seocha gon Maigh Eo. Scóran í testar bhab se háú mé dé agus nó cían ó scórail sé tána agus seocha gon ina siad ní sé an cúm. Scór bháin sa dáile a rá scór sa géide seocha gon Ciara Durkin leis an bell. Ciara Durkin na bólisteach an seo inis go dtí Ciarán bheanna isteach ar ball an sin Linda Hanley a bol an ón inis go dtí Sinead Walsh bhfuil Sinead Walsh cá mór míte cháard cechi bhfuil cáin a cholín ar fád fáitin sin ag ban Maigh Eo Sinead Walsh bhí sí hartar ceach méidir amach na bhfuil sin cáin sin head draslam agus cholín anmha ar fád sin hína trí inis se chláir na scór tá chéad a cholín déag a chláir na scór ag na Gaillimh cechúla tám hartar trína me go le fantaú mar sin beidir chéanú mé cín isteach sa spás sin annach bhfuil dínta ag ban na Gaillimh sin a lá na Páirc sin Louise Ward a bula isteach agus inis tá diflí gáil na tróach tá níorthúil go teach ag imidir Maigh Eo agus amach le kick tíblín atá agus Olivia Devlin a thugus an cáinseach. Cuirtú de cí léon pas a thuirt díléon defidir ní nach chéanú chlogá bhaint agus dtíana sí Ciarán seo go dtí drifar Siúán an nún seo go dtí cummardaí lá na Páirce Louise Ward siar an siad agus a machanis go dtí I faoiní chealas caltar cúin agus Gaillimh taiste le habanis ríist ó rinne go duine a níorthú Jacob machan seo go dtí bhean lá Páirc Siúán Devlin go dtí a cumradaí an sin Louise Ward isteach sa spás go dtí Olivia Devlin tá Olivia Tarní ach den an réitear na ra an fála
agus Gaillimh agus níor deach here headed the Tíwell go Páirc agus is steach sa spás hain sin leis sin gan sin Honey Groshi Linner did Ashen and bought force probably story not to she Ashen is a near the national guard Takimach Gatini in the camp who made the Chonnacht the Olivia Devley Northern Chinese the Sean Devley he will be sure steach sa spás and shit he fought it shin ag Hannah noon was in near the Hannah noon and machen is go sin she gan Chinese to soil him the Olivia Devley you heard the shoot the Connacht you heard the running good in is Olivia noon trust the Páirc hein she score ní real she shot score but just like a male hole I can't emu agus said 4 reels so final score get a goeie diega Gaillimh cool agus 3 goeie Maigh Eo kickoff of song and cool body Julia Carl Walkovich agus an níor de Ashley Maigh Eo about the shot kick Ciarán cup here in the Yahin a gun forward agus built ag Chanel Walsh so was jog tosi agus oi go for gloat in chin ag Aaron Murray steach sa spás but all up couple score kan nie shall steach sa spás built in chin nach chin the question gun the Gaillimh a brona coin agus built mach ag Gaillimh quality Gaillimh in near passing it as he dash in the dish le Ciarán a bola mach an shop ag Dilin de Hanley all in the Hanley at the talent and you heard quality fatig Olivia Devley in chin kick Ciarán steach ag Maigh Eo mar when Olivia Devley fall in chin agus kick Ciarán on go Walsh agus Sinead Walsh drill she point on drill she for the steach email Ciarán Substitution on the male team, number 26, Alana Devereux, replaces number 7, Alana Devereux, takisteach, enjoy the ball, go Eo, kick Ciarán go Eo, agus Chanel Walsh, lei hogel, direct team mogum Stoabub, die gaan nog Stoabub, maar ze wordt op punt, maar ze wordt ook cool, kunnen ze go hardy, ze gaan heel cool, agus ze gaan chin had het last dan chin, hien, ik krijg dus Maigh Eo. Shach Goolin, double score in the time. Star when you clog the story up. Take him off, will take Gower, because he fought a good glow to Holland Shin, make Kate Garrity. Kicks here, tongue on the Gaillimh. Getting she gone shot, she had Ceannais, she had none of the Nina, she gone shot before Townish, she went to noon and chug at the Chonnacht, and Shin Ceannais, kicks here, Chonnacht. Agus Boxing in Conscience, Stoke Nicola Wardy. Nicola Ward share with you Ciarán Lynchy, never less Ciarán Lynchy, because we'll take a shot with you Olivia Devley past Traston shop. D Hannah Noon the Tastel, because on passage that's the smalls, and Sugar Shuffle and Gaillimh, because in your let's Sean Devley, got to Stacher. Your sister and you would for today and try to stimulate the whole chance to score. Built to go hard, it was built to had it last on Cooley Nella on the Gaillimh issues. Cooley Dig, egg the Gaillimh, pinch and for to give a noon. Augustin Cooley Dig and ish. Akaba Clarn the score. Kudig and I heel a cat it on. You heard Hall and we all Hall and the well at the far kick Maigh Eo. Scar when you clog the story them, and you heard built to sheer the Chanel Walsh. Here a mask could cool here father nish, but to know the Hannah Reap, Ceannais in chin, because he's a really step na mach, and you heard Dicky, Jurgen cool body, and she is gone chin. I was shocked when you cool body, Julia Kowalkovich, take the mach as you heard, but tell you can't cool me the rain. Calmore or the steps spans, Wilson Connector, but still seeing the Gaillimh for the Nash, mentioned it was up with more dinta, and Ashley Flanagan, Martha Banwick, Ban of the Lord, Shocking Gaillimh, the male of Hole, will chance at Cole, he shall diminish Rob, had its last none of the Sean Welch, the footing conscience, Shin Sheikh Hoodie Dig, egg the Gaillimh, Sheikh Hoodie Dig, on the score a cup. Agus he the cat at egg Maigh Eo. She Hoodie Dig and he the cat. Woke up she can not eat it. She came off wilting as he fought it and show again long hoolish in Nicola Malley, Maigh Eo tried to go fearful, we did it.
Scar when Captain Soon Munyan the Wild River Shop all with Bishop on Arms was in Munyan Full Santa and we all Benish see a Captain the Fornia Daniel Caldwell of Bullshire Erin Murray and Chonnacht Fall and Munchin this is kicks here on Guio kicks here Timo Gaillimh Carter Cool Mater Skillish at the contrast Tachmel the Fool is doing them so let cool a lot Chanel Walsh John Moore meets a hard the Stachin Chanel Walsh Holy Conscience oh John on the Hunter touching Gaillimh is there who will we own on had all lasted if I come get in such a gun shop she Holy take it on in the cat you try to go forward you go all cool a lot on your Ciarán that she called to a couple of shop in the matter Gaillimh kicks here on cushion team 13 Chinnig Brown and Quinn Kate Garrett to Sarah Lynchy August like kicks here egg the Gaillimh Agus well we close up we had Tamil Mass though you may have the rest of it and you heard good Ciarán good Devil Gower the Shocking in his Brown and Quinn the Shin and you heard it Brown and Quinn to Reeve took you know egg the Gaillimh Agus Bua Crimship command ladies and gentlemen your not the shade 2025 TG Car Connacht champions go away Marine the Blian Show East Dar Blian as a Caisleán on Reeve Shop with a cup of finish Michelle and Sosley on Coronal Law Cup on Moranachan is Doidem is walked around Connacht Brinton Craig who was on Coupon go and the Gaillimh Katie Garrity as twin cartoon go Katie the Himmelodine Craobh like Caisleán and Chin said Dimach go forward is Craobh the Rate so shooter father be a wide on Cluiche shop. Welcome Sheikh Nari the Gaillimh now the shade in the cat. Agus each one of the Timishit Ciarán Timishit a hele bit the Kaikish on see poor had we come Sheikh Gaillimh losh and McHale agus him the more on the part conditions with the Fátharta on Tráchtaire in the share on the current of runner agus Gelukkig in het zicht te maken, Lochlean te gezellig zicht te maken in de cohort was left voor de Gaillimh, voor de Gaillimh is maar dit maar zo'n dorpje in het hele show boetje eigenlijk de Gaillimh. Cohort was lopen naar Rieden, een Lochbaan stichten, gezellig Daniel Moynihan spelen een slow in Nicholas McDonough spelen een version. Maar als je in de homes is die blind dan Steven Ciarán is minuut. Lloyd Kelly is building a slow Trevor Classy is and Eve Seamus was Keen Flanagan is over on more. While Neil Moynihan as in Craobh my Locha Idel de Queer Nimana agus Marion Reynolds as Craobh my Locha and died in the Milky the law on the Páirc so I'm going to so the Castlebar lay on the cup on all agus Chonnacht from in the Gaillimh it is maar de me run daar blian as a hele Agus can we ask the Galway team to make their way to the stand for the presentation, please? In this Connacht, can the Galway team make their way to the stand? On Currenshaw, only the Gnichos Dole. I want to say, the critique about Gaillimh we father we on one, and you hear me away, Fifi and Fifi, we hear me up and band name, and you hear me away fishing, and the Gnichos now. Gudiro Vil agus Ciarán ach himri wa khulblin the yishin gudi Rabil agus Fichim agus ochain no nidig nichos do ruli trema blianchin ni ruin ni Craobh dochain achwan muo no Gaillimh agus Gaillimh uljagrut idistin wakom so Rabil agus Fichri wo muo gjarnacha Gaillimh ru nacha agus Gaillimh uljagrut idist blianakop Agus Rabil agus Fisadó ru Gaillimh chamakena agus Rivishin 60 80 gus nidig when the Gaillimh Trícín as a chéile when she Chiricín as a chéile o Rabil agus dóig gotí Rabil agus cúdéig agus fi couple cannig mio the atrop Rabil is ní Rabil is de ru Gaillimh a chamakena agus when she Trícínile in ye chéile Rabil is gad Rabil is go Rabil agus sé Agus mio well, Rushitsen Rabil is Domhnaigh read liste de Fat
níideag seachtú cear ní ra an cumarta se an. Gaillimh rún chéiteán níideag seachtú cúil, Maigh Eo níideag seachtú sé, Ros Cumann seachtú seachtú mach, Gaillimh sin seachtú ní agus níocha. Lítramin sin rúisiid san chúcíine sa chéile, 8 hín gotí 8 sa cú, Gaillimh 8 sé, ní ré éon chumarta san an 8 seacht. Maigh Eo 3 cíine sa chéile, 8 hoch gotí níocha, Lítram Péile sa chéile, níocha hín gotí níocha dó agus ní rú, éon éireann le seachas Gaillimh agus Maigh Eo ó níideag níocha sa dó éireann. Ní himí van cumartas fáháinú fáile ó na blianta níideag níocha sa trí gotí rábhíle agus sa híon na chosisiid leis ríiste rábhíle agus sa dó, Maigh Eo rú rábhíle sa dó, rábhíle agus sa trí, Gaillimh sin in na dhíos sin gotí rábhíle agus sa sé agus Maigh Eo agus Gaillimh ó chuine le gotí niuh mu se buite an dá bliana sa chéile ag fuilte na Gaillimh. Tí cead tá dín áireacht an cumartasáí se le fada fiarach an láin is agus Can the Galway team please make their way towards the stand for the presentation? Thank you. Médí gohan na goha ggéar na Gaillimh I meálacha dhéana trasna le go mrunfar an cupán agus Brendan Craig a fannacht was an sin le runa sé an cupán éidir se na Gaillimh. Ag mu lín íana sin mór an ámar an nó, ag mór an maide achar an nó. Tá sé an nó go léir chéile achas teachar ó bar an nó ná ná mar tá nach leanta céannach an idirgintán na réide bhfuil siad in sin agus iad dína cáid sló. Tá na Gaillimh bhíal tosas léire I réanas agus an captín agus an captín tá réan se na Gaillimh na mBan chortún túim cartún sin an cumann Kate Garrity agus san cé Fáiltí sí go sos fós go léir mar tá mé bhfuil an nónara ach ní le rá nach chuiltí an tá go deach go suas go deile go fós nach bhfuil an tá dína bhealach go léir I chéile ach ábhran go gatainna in seo inniu go Páirc McHale don clifa carriage sin seir Connacht. Tá súla go bhaintrih Tráchtaire as an clifa. On behalf of Connacht LGFA, I'd like to welcome everybody here today to McHale Páirc, Castlebar for our Connacht Senior Championship Final. First and foremost, I'd like to welcome our special guests. We had here today the Maigh Eo team of 1976 who won their first Connacht title that year, and they were honoured at half-time during the game. And we also have here today the LGFA National President, Trina Bharraigh. Would you give her a big Connacht welcome, please? And without further ado, I'd like to ask Trina to present the Player of the Match Award to the Galway number 14, Roisin Leonard. Thank you to McHale Páirc and to Maigh Eo GAA for granting us their facilities today for our Connacht final. And I want to pay special thanks to all involved in GAA and Connacht for always making their facilities available to us whenever we want them. So a big pull of us to Maigh Eo GAA and to Connacht GAA. Thanks to our referee, John Nyland, and all his officials today. And thanks to all the referees who referee our games. Without our referees, our games could not take place. So, mille buyas to all our referees and officials.
Our competitions could not take place without the hard work of the Connacht Fixtures Committee, and in particular our Connacht Administrator, Ita Hannon. And they do wonderful work on making sure that all our competitions finish on schedule. Thanks too to all the members of our Connacht Executive and to all our volunteers throughout the province who do so much to promote our games. Thank you all very much. Mhic Wiggins go Chichi Cahar as on Tráchtaire, a Huggin Sheedoon, the Tom Wiggins, the Clipper, and Tom McHale, Chichi Cahar, on Tom Tráchtaire, on Domhnaigh. We're very, very grateful to Chichi Cahar for promoting our games and for giving us so much support in all facets of our game. And I want to give a big foot of applause to Chichi Cahar for their wonderful support. Thank you to all the players who played here today, to all the managers, coaches, backroom staff, who worked so hard to promote our game. Craobh won to me up. It was a very difficult match, played in very difficult conditions, but you kept on playing towards the very end, and you deserve great credit. Maigh Eo has a very proud football tradition in ladies football, and I am sure that girls, your day will come in the future, so keep your heads up, Maigh Eo, and well done to you, and thank you for a great game. Coach to Gaillimh, girls, you were magnificent again today, and this adds to the Division 2 Cup that you won early on in the year. And I want to wish you the very best in the rest of the championship, and I want to wish both teams every success in the All-Ireland Championship. So, buildup to all the players of Maigh Eo, Galway. Finally, it gives me great pleasure to once again present the CB Connacht Championship Cup to the captain of Galway, Caisleán. First of all, I'd just like to thank Chichi Cahar and Lidl for your continued support. Thanks to our own Supermax sponsor for all the work you do and for continuing to support us along the way. Thanks to McHale Park today for the great facilities. Thanks to the referees and all your officials for the part you played in today's game. Also, I'd like to thank our own girls for all the work you put in, all the hard work to get us here today, so fair play to all of you. A massive thanks to Maigh Eo, your fantastic team, and you're an asset to yourselves. Best of luck in the rest of the championship. You always put up a great battle against us, so well done to yourselves. Thanks to our own county board and all the crew team for all the work you do. And a massive thanks to our own management. I won't forget you this time. Thanks for always trying to get the best out of the team and keep pushing forward, and hopefully we can keep going along with you. Lastly, thanks to all the supporters we have here today for all the good days and the bad days. I'll give a boo. Ceannais and Curran Crochtan Shin Captain the Gaillimh Kate Garrity and Sean Páirc Hastings Páirc McHale and Maigh Eo agus an scór deide agus an chríomh Gaillimh ag an dara bliain as Chéad an scór deide as a Cluiche Gaillimh náide séide Maigh Eo Cool agus Chéad a Chólín. Trúna Cluiche Áil, Cluiche Ceannais, Peil na mBan, Chonnacht.
Bhfuiltán ordaigh beannaí trí go maith seo tá sí go maith nach cholína bhil ón gig Ciarán roin 6 óil Cluiche Ceannais Peilnamán Guya Chonnacht. Bhfuiltán ordaigh beannaí trí go maith seo tá sí go maith nach cholína bhil ón gig Ciarán roin 6 san is agus istíonn sin Pas tras na Páirc drill and shit can dress down what Ciarán she have bar she art holy in her fad in you hold calling the Gaillimh who chance for suck up and McHale the hand she Olivia Devley but to go hard like should brand she comes to go she go ma shot touching ma had it and the wedding split could she down the head feet all go yo but to go hard like you tell me the brand with the gun Ciarán had it last down she head feet she Banas Gaillimh sheet just Ciarán Tastal Devley Olivia but to shoot and Ciarán had it last down that show in was the brand with touchy for she had a bullish Texas boss in Shin Tashiste in Shin chance full by the whole but to let the down in Shin Erin Murray agus had it down the ward a bullish technology Kate Garrity go show gan is Davern will to go hard the mail the whole in Shin was on the whole what to go the Louis Ward will to go hard the mail the whole on the way the band with the Ganchin Ciarán had it last on fashion on the head fin to go there all show gan Guntalad builte orda ke tan the muide brand with the hele time Ciarán builte the Cluiche check with the Chonnacht the Tráchtaire just as boss and change Ganchin Connacht noch on touch she had it last one when you did it I can see beter the stain show ignore the stain the whole chance a hole like builte go hard the builte green you had it last on and noon listen beat Sinead Welsh August Gower Sinead Welsh but she on and cool charm shoot but take you touch just a goal cool like my old Nina Bulanoon and could the Sinead Welsh will take Sinead Welsh call more meet the hard Kechi Willie Conscion and a holy net fab fighting with the Stecher who your sister and you would for today and try to stimulate the whole chance to score will to go hard and will to had it last on Cooley Nella yes ni fanny nach Martha Banwick ban of the hard so going Gaillimh stimulate the whole will chance a goal go he shall diminish bro had it last on Ceannais and Craobh Sin